Denis waramutse. Naramutse neza. Amakuru Denis. Amakuru ni meza cyane. Ubu tugiye kuganira ku biki Denis? Tugiye gusubira ku nkuru ikomeje kuvugwa y'umunyamategeko w'umubiri uherutse kwirukanwa mu Rwanda ubwo yihaga kuburanira Paul Rusesabagina ariko nta ruhushya yabiherewe. Turareba Hichilema, perezida mushya wa Zambia, yaba yiteguye kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose, ariko se ubundi abo batavuga rumwe n'ubutegetsi ni bande ko nawe ari bo avuyemo ejo bundi? Turabireba. Tuze no kureba kuri Afghanistan aho ngo u Rwanda narwo ruri mu bihugu byemeye kwakira impunzi cyangwa se kuba transit impunzi zishobora kujya mu bindi bihugu Denis. Cyane ko izi mpunzi zitangiye kugaragara cyangwa zirimo guhunga bitewe naho abatalibani Denis bafashe kiriya gihugu cya Afghanistan. Cyane ni igihugu ubona ko kimaze nta cyumweru gishize kigaruriwe n'abatalibani, ariko abaturage na n'ubu ngubu baracyagisohokamo. Abantu bakaba bibaza n'impamvu abatalibani barimo barareka abaturage bakabacika kuriya, nuko bazi kuzasigara nawe hari ikibazo amukorera. Icyo wakwibwira, abatalibani bamaze imyaka 20 barirukanwe muri kiriya gihugu. Barirukanwe n'abanyamerika dore ko bakuye ku butegetsi muri 2001. Denis kugeza iki gihe bari bakiri mu misozi barwana, barapfuye abenshi, abandi bashyizwe mu magereza. So urumva rero ntago nabo baje gukina Denis. Ntago baje gukina, ndetse biravugwa ko hari n'abantu bamwe namwe batangiye kubongirwa. Ubwo no kubongwa se cyangwa batangiye kwicwa Denis. Abatalibani bagira vuga ko ari abantu babarishe babishe nabi, ndetse ngo umwe mu batalibani ngo sinzi ubwo yabwiye ngo mu ntambara ngo buri wese yashobora gupfa. Sinzi ukuntu nabisomye ahantu ikinyamakuru nabisomyeho, bivugwa ko hari aho bakoze iyicarubozo baca abantu imitwe kandi bagenda basaka inzu ku yindi. Ikigaragara cyo bagaruye ya leta, urazi ko Afghanistan bahise banayita leta ya Kisilamu ya Afghanistan. Bazanye urebye intego no gushyiraho amategeko ya Sharia, no gushyiraho igihugu kigendera ku mategeko kakaye ya Kisilamu. Ayo mategeko ari ibintu byinshi atemera, nko kunywa inzoga, kunywa itabi, kubona abagore bajya mu mirimo imwe n'imwe, n'ubwo bavuze ko bashaka ko kuvugurura ibyo bintu abagore nabo ngo bazagira ijambo, niko bavuze abatalibani. Banavuze ko ngo abanyamakuru bazahabwa uburenganzira. Bavuze ko ari ibintu bimwe na bimwe bazavugurura atari raporo y'ibyo bakoraga mbere y'uko bakwa ubutegetsi. Ariko nyine urabona ko Abanya-Afghanistan baracyafite ubwoba ku bwinshi, barimo barahunga ku bwinshi. Ariko leta y'abatalibani yanahaye gasopo leta zunze ubumwe za Amerika, yababwira ati nimurenze itariki ya 31 z'uku kwezi ntabwo tuzabyumva kimwe. Ntabwo tuzabyemera. Aho bavuga ko Denis kuvuga itariki ya 31 nuko abanyamerika bakomeje guhungana abaturage bo muri kiriya gihugu babajyana muri ibihugu birenga 13 bihugu Denis, birimo u Rwanda, bikaba birimo Albania, Canada, Colombia, Costa Rica, Chili, Kosovo, Macedoine du Nord, Mexique, Pologne na Qatar, ndetse na Ukraine na Uganda. Ibi ni ibihugu rero bigomba kuba bijyanwamo zino mpunzi, ariko nanone hakaba hari ibindi bihugu byemeye ko abaturage bajya babinyuramo nk'inzira ibageza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine bwo ni transit, mu gihe u Rwanda n'ibihugu tuvuze haruguru byo naho abantu bashobora kuzatinda. Bashobora gutinda igihe kitazwi se cyangwa igihe gito cyangwa igihe kinini. Noneho ibihugu byemeye ko baba transit ubwo ni ukunyuramo bajya muri Amerika, ni Bahrain, ndetse Ubwongereza, Denmark, Ubudage, Utaliyani, Kazakhstan, Kuwait, Qatar, Tajikistan, Turkiya na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse na Uzbekistan. Ibi ni ibihugu rero Denis bishobora byemereye Amerika kuba yanyuzamo indege zayo, cyanyuzamo abaturage barimo bahunga iki gihugu cyabo cya Afghanistan Denis. Denis rero bikaba ari ibintu ubona ko biteye ubwoba, ukibaza uburyo abatalibani nabo batanze umwanya wo gutuma abantu babahunga kandi aribo baje gutegeka. Abantu bamwe barimo ntibabishira amakenga. Bamwe bavuga bati wasanga abatalibani nabo barimo baroherezamo abantu babo, dore ko nko mu Bufaransa hari umwe muri bo bavuga ko yaketswe kuba yabafitanye aho ahuriye n'abatalibani ubu ngubu ngo uri gukurikirwa
cyane gukurikiranirwa hafi. kandi birashoboka Denis kuko abatalibani nabo si abana bazi icyo bita iperereza no kugira ngo bafate ubutegetsi bafate iki gihugu. Denis haba habayemo diplomasi, haba harimo iperereza ryabo rikomeye. Rero urumva ntago baje gukina, ntago bazi ko uko abanyamerika bakuye ku butegetsi barabizi. Imyaka 20 bamaze bari mu misozi, bari mu buzima bubi, abapfuye barazi, abagize ibibazo by'ubumuga bivuye kuri iyi ntambara yazanywe n'abanyamerika baje guhiga Osama bin Laden n'abari kumwe nawe. So barabizi uko byabagendekeye. Rero ntago baza gukina, nabo bazi igisirikare uko giteye, uko gikora, bazi uko igisirikare kiba giteye, ndetse bamaze no gukora umutwe wa Special Forces ukomeye cyane wo bise Badiri 313. Ni izina ngo rikomoka ku rugamba Muhammad Intumwa Muhammad yagizemo uruhare ku itariki 13 Werurwe muri 624 nyuma y'ivuka rya Yezu. Ngo ni urugamba rutari rworoshye. Rero niho bahereye bakora ino batayo y'abasirikare badasanzwe, ubona ko ifite ibikoresho, ifite ubushobozi urebye ku mafoto, ndetse bamwe ibinyamakuru bimwe nka Al Jazeera byavuga ko uno mutwe rwose ngo utatinya no kugereranya n'izindi Special Forces zo mu karere Afghanistan herereyemo nk'iz'Ubuhinde cyangwa Pakistan. Abantu bashije gusura bwiza.com barabona amafoto, bafite ibikoresho za casque, indebakure ziri ku imbunda z'abanyamerika nka za M4 nyinshi, nizo nyine bambuye leta yari iriho yahunze. Kuko urumva bafashe ibikoresho byinshi cyane bano bagabo ubwo bari bafata kino gihugu, ngira ngo abasirikare baharageraga bagafunga. Urebye no mafoto rwose ntabwo wamenya ko ari ba bagabo b'ibishura n'amakanzu twabonaga ejo bundi barwanaga ubundi bambaye ibishura. Ariko Denis urebye urabona ko ntiboroshye, kandi Denis ikikwereka ko birashoboka kuko nawe urumva imyaka 20 amaze. Ngo bari mu bucuruzi bukomeye, ubucuruzi bw'amabuye, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, bw'amafaranga. Nyine ngo bashaka amafaranga kugira ngo babashe kugura ibikoresho. Niyo mpamvu benshi bahira bavuga bati abantu bariteguye ku buryo bafite buri kimwe cyose, bafite igikoresho, ndetse bafite gahunda, bazi icyo baje gukora. Denis ntago baje gukina, kandi niba kirushijeho gukomera kigiye gutuma n'abatalibani baba igisirikare giteye ubwoba muri kariya karere. Ni ibikoresho bafashe, harimo indege z'intambara, harimo na za Mirage zimwe zingahe cya gihugu cya gifite, za kajugujugu zo mu bwoko zimwe bakunda kwita Black Hawk z'abanyamerika nyinshi cyane. Cya gisirikare cyari gitunze zitagize icyo zikoresha. Mbese bafite ibikoresho za misile, bafite ibikoresho byiza kandi bigezweho ku buryo ino leta y'abatalibani noneho sinzi ko ari umuntu uzapfa no kongera kuyikuraho. Denis rega kuba bongeye gufata ubutegetsi bwabyo birakwereka ko imyaka 20 bamaze bari mu butayu, bari birukanka mu mashyamba, yabasigiye isomo. Kandi nk'abantu bakuye ku butegetsi hari ikintu kimwe na kimwe, hari ikintu bize, kuko gukurwa ku butegetsi ukongera ukabugarukaho ntago waza gukina Denis. Kandi ababakuyeho bari Special Forces zari zoroshye. Bakoze ko abatalibani bahuriyeho n'ibihugu byinshi cyane, bahuriyeho n'abanyamerika. Nabo ntago abanyamerika bagiye bajyana n'igisirikare cy'Afrika, bari bazi ko abantu nabo bakomeye, bari bazi ko abantu bizirika. Abanyamerika bajyanye Special Forces yabo bajyanayo. Urabizi ko bari barananiwe nabo ubwabo, bananiwe kubatsimbura, hari batigeze babatsimbura, n'ubundi bahoraga babarasa babica. Urebe ibihugu byafatanyije n'abanyamerika birimo n'abongereza n'ibindi bihugu, urebye uburyo bafite ibisirikare bikomeye, ukabagiranye n'aba batalibani. Wavuga ko hari abasirikare 150 barwana n'abatalibani. Urumva abatalibani bafite n'abanyamerika nabo bazi ko batipe batoroshye, barabizi, bazi ko bizirika. Rega kwizirika kwabo niyo mpamvu Denis bagarutse ku butegetsi. Hari gusa hari umutwe ugizwe n'abahoze mu gisirikare wihaye ibyo gushaka ko ntabwo ari ukwiha, ahubwo ushaka nawe ugiye guhita ugira amarangamutima kuri yo gushyigikira abatalibani ngo wihaye. Oya, ntabwo ari ukubashyigikira, nuko mbona sinzi ko ari icyo bazageraho. Bari mu kibaya bita Panjshir. Iki kibaya biravuga ko abatalibani bamaze no kukigota. Gusa ejo bundi bavuga ko bano bantu bavuga ko bigaruriye uturere 3. Uyu mutwe uyobowe n'umugabo bita Ahmad Shah Massoud. Ese ngo yari umwe mu mujahidini bakomeye cyane bagize uruhare mu kwirukana abasoviyete muri za 1989. Uko abasoviyete nabo bavuye muri Afghanistan nk'uko abanyamerika bavuye. Bari bamaze imyaka 10 igihugu barakigaruriye, ariko mujahidini bamerera nabi cyane.
bagisohokamo. Umwe mu bahungu rero b'abagabo barwanyije abo bantu niwe washinze umutwe w'abamujahideen ariko utavuga rumwe n'abatalibani. Harimo kandi uyu mutwe ushyigikiwe n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo ndetse ngo n'uwari visi perezida, nabo bafite udukoresho urebye, harimo imodoka za gisirikare basigaranye za kajugujugu, ariko kino kibaya barimo cya Panjshir bavugwa ko abatalibani bakigose, niyo makuru yagaragaraga ejo kuwa mbere. Denis rero bikaba bivuga ko abangaba no bari ku butegetsi urumva already bahise bajya muri opposition, bakeneye kurwana nabo urugamba rwo kugarura iki gihugu cyabo bambuwe n'abatalibani, kuko abatalibani nabo bari baracyambuwe, aba nabo bari ku butegetsi. So urumva rero Afghanistan uko yenda kose Denis ni intambara zidashira. Ngira ngo abanyamerika rwose bakwiye kujya banisura Denis, hari ahantu henshi bavuye hasigara ibibazo, hasigara intambara. Urebe Somalia, urebe aho bagiye muri za Syria ibyo bakozeyo, urebe muri za Libya bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Gaddafi. So urebe aho bagiye banyura hose, ibihugu byinshi byagiye bisigirana ibikomere bivuye ku ntambara ziba zarashozwe nabo. Urabona rero ko Afghanistan n'aba baturage Denis turi kuvuga bagomba guhunga, nta kindi bakora, nta ndi mahitamo bafite. Nabo barareba bati nitudakoramo akacu karenge ahantu hazaga umuntu, imitwe igiye gukatwa, bagiye kubambwa, uko bana babamba, intambara batera amabuye za hato na hato. Wasanga wa mugani n'abari abatipe nubwo bavuga ko bagira mu 6,000 wasanga nabo batazashyira intwaro hasi uko byoroshye, nabo bagiye gukora intambara za gorira nk'izo abatalibani bakoraga, ukazabona igihugu nanone kigumye mu zindi ntambara. Birumvikana ko ni intambara y'abene gihugu igiye gusubiramo mu gihe yari intambara y'abanyamahanga n'abene gihugu, uko abanyamerika nubwo bafatanyaga na bamwe mu bene gihugu barwanyaga abene gihugu b'Abanyafghanistan. So none uyu munsi none abene gihugu ku bene gihugu no bagiye guhangana Denis. Denis rero tuvuye kuri iyi nkuru y'abatalibani, ariko twavuga nyine nuko abantu bamenya ko u Rwanda narwo ibihugu bizarwaki, biravugwa ariko u Rwanda nta hantu higeze hagaragara itangazo ngo rigenerwa abanyamakuru cyangwa se rigenerwa abaturage nkuko wenda ahandi bivugwaho. Ngira nko muri Uganda wavuze ko abadepite banabigiyeho impaka, bibaza uburyo izi mpunzi zishobora kuzayo, ukuntu igihugu kizabitaho. Basobanurirwa ko leta ya Amerika ariyo bagiranye amasezerano, ariyo izabishingira. U Rwanda rero rukavuga ko ari kimwe mu bihugu bizabakira, ariko ntago u Rwanda rwo rujya rubitangariza abaturage cyangwa rubishyire mu itangazamakuru rugaragaze uko ibi bintu bizakorwa, nkuko byabayeho Denis mu gihe cyo kuzana impunzi za Libya. So Denis rero tugiye ku nkuru nanone yavugwaga muri iki cyumweru gishize n'iki cyumweru kabiri ikomeje kuvugwa, ni inkuru y'Umubirigi Maître Vincent Lerke, uyu munyamategeko w'Umubirigi yaherutse kwirukanwa ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'uko agize gutya akinjira mu rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Denis uyu mugabo yatwawe rwose, navuga ko atari neza kuko yaje mu ndege, buriya akizanye kikako yahise atega taxi voiture cyangwa se voiture, imodoka imugeza kuri hoteli yagomba yararagamo, ariko ubu siko byagenze. Ubu yagiye atwawe na immigration, atwawe na polisi mu modoka ya polisi cyane, yagiye hagati y'abapolisi babiri, yarameze nk'imfungwa barimo baramubyiga. Ese buriya ameze nk'imfungwa bari bamurinze ngo adasohoka. Ashobora kuba yarahawe amasaha yo kuva mu gihugu. Uyu mugabo rero wahoze cyangwa se uvuga ko yunganira Rusesabagina, yahoze ari umunyamategeko bwa Rusesabagina, yarakiri mu Bubiligi, cyane ko Rusesabagina afite ubwenegihugu bwa kiriya gihugu cy'Ububiligi. Uyu mugabo rero akaba yaranifujwe cyangwa se nubwo yarifuje kuza mu rubanza rwa Rusesabagina, ubwo Rusesabagina atangira kuburana Denis. Mu Kwakira umwaka ushize nibwo yabwiye itangazamakuru mpuzamahanga ko yaje mu Rwanda gusaba kubonana no kunganira umukiriya we, akabyangirwa. Byanahamijwe nanone na Paul Rusesabagina ubwe mu iburanisha ryo kwa 12 Werurwe muri uyu mwaka, avuga ko yatabonye uburyo abona n'umwunganizi we, ndetse ntiyigeze Rusesabagina ntiyemeraga abamwunganira, nubwo byaje kugera akabemera. Ngira ngo barimo Maître ukunze kuburanira Gashabana, ni umwe mu bamwunganira. Uyu munyamategeko rero bavuga ko itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda yo naryo rigena imitunganyirize n'imikorere y'ibyarwo. Mu ngingo yaryo ya 7 irebana n'abavoka bo mu mahanga igena uburyo bashobora kwemererwa gukorera umwuga wabo mu gihugu, mu gihe amategeko y'iwabo rero ni mu Bubiligi atabuza abanyarwanda bene ubwo burenganzira kandi bitanyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga. Abavoka bari mu rugaga
mu mahanga bahabwa uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda bibaye ngombwa, bagomba ariko kubaha amategeko agenga uwo mwuga mu Rwanda. Umukuru w'urugaga atanga ubwo burenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ntago bano bantu bigeze bamubona, ntago yigeze abanyuraho, ntabwo yigeze anyura mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Denis kandi yari yaje mu gihugu kuri visa. Umugabo yaje kwirebera ingagi no kwirebera ibirunga no kwisura u Rwanda, kuko niyo visa yari afite visa imwemerera gusura u Rwanda, ntiyari afite visa imwemerera kuza gukora akazi. Iyo bayita ngo ni work permit, sinzi ko ni work permit. We yaraje afite rero tourist y'abaturiste yo gusura u Rwanda, bayita ngo ni tourist visa, tourist permit, sinzi uko bayita, ariko icyo nzi cyo ni visa yari afite yo gusura igihugu. Yaragombaga gusura nyine ahatandukanye mu Rwanda, kuko akenshi ugaragaza naho uzasura, rimwe na rimwe ugashyiraho ku iki gihe cya covid ugaragaza hoteli uzajyamo, ugakoreramo quarantaine, ukanagaragaza n'ahantu Denis hoteli ugaragaza. Nabonye usabumitinga n'amafaranga wishyuye kuri hoteli resi. Urumva rero uyu mugabo Denis ngo bagiye kubona, ababonye amafoto babona umugabo rwose yicaye mu rukiko n'ikanzu y'avoka, nawe yagiye kuburana kandi yaje gusura, yari afite visa yo gusura, atari afite visa yo kuza gukorera mu gihugu. Hari abantu rero nagiye mbona komantere ku mbuga nkoranyambaga bavuga batari ko ababiligi bamwe namwe bashobora kuba bagikeka ko u Rwanda rukiri mu bukoroni bwabo, ku buryo bashobora kuza bagakora ibyo bishakiye mu gihugu nta kibazo uko babyumva. Abandi bakavuga bati uriya mugabo asa nk'uwarotaga. Ariko Denis ukabona ko uyu mugabo yaza kuba hari ibindi bihugu ntavuze yari kuba arimo akagira agakora ibyamujyanye kandi bigashoboka cyane. Ariko hano u Rwanda itegeko ni itegeko Denis, itegeko ni itegeko ryaramugonze no gukora bigize gusa. Ariko Denis ukibaza uyu mugabo yaciye gute muri humye, abantu bakagenda kwicara mu bunganizi ba Rusesabagina. Kandi iki kintu abantu benshi bakibaza, amafoto yagiye hanze agaragara rwose yicaye. Gusa urubanza ntirwaje no kuba si no guca muri humye, bashobora kuba banamubonye bakamwiyorera bakamubwira ati reka tumwiyorere agende yicaremo tuhamukure, natwe tumusebye tuhamuhagurutse. Nabyo birashoboka. Ariko ntibigeze bamuhagurutsa, ahubwo ngo yaje gukoresha ikiganiro n'abanyamakuru. Bikaba ko hari ibinyamakuru yatumiye Denis, ibinyamakuru ngo yatumiye kuza kuvugana nawe. Bamwe bavuga bati ni ibinyamakuru bidakorana na leta, ibya binyamakuru ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko bivuga ko ari ibinyamakuru ngo ari bya bindi zitabona uzi mbona bakora ibya binyamakuru ngo bitajya bijya muri Rwanda Day, bidatumirwa muri Rwanda Day, na bya bindi bitajya bijya muri iyo ngiyo Cabo Delgado bitagiyeyo. Icyo yagomba gukoreshwa Denis. Uyu mugabo akaba ngo yaratumiye abanyamakuru, ariko nyuma gira ngo hari n'undi mugabo umwe wigeze guhabwa Denis amasaha yo kuva mu gihugu, nabwo yatumiye abanyamakuru. Ikiganiro nikigeze n'ikinawe icyo gihe ngiye nayo nahari rwose, muri bagiye yose Remera kuri stade, kuko nari ndi kuri Media Council. Tubona amakuru avuga ko uwo mugabo agiye gutanga, n'umugabo wahoze ari umuyobozi wa radio, wari ufite radio Amazing Grace. Icyo gihe rero yahamagaye abanyamakuru, turagenda tugiye kumva ibyo avuga, ariko tubona abashinzwe umutekano baraje bahise bamuta muri yombi babiburizamo, natwe twisurira mu tundi tuzi twari turimo. Uyu rero nawe niko byamugendekeye, urebye imodoka ya polisi ikaba yaramukuye ku Kacyiru kuri immigration, ko nabonye ari kuri immigration niho yarasohotse. Bamubwiye bati wowe ntabwo wemerewe kuba uri ku butaka bw'u Rwanda ukora ibyo urimo urakora. Anavuga ko ngo yafashwe amasaha angahe? Ngo yabajijwe amasaha agera muri 6. Hari ayo yafashwe, ariko nayo yandika bavuga ko harimo amasaha yafashwe mu kiganiro yatanze, ndakeka aza kubazwa amasaha 6 yose. Ibyo rero nibyo yatangaje aho yasubiye iwabo mu Bubiligi, ndetse yanavuze ko ubwo urubanza ruzaba rusubukurwa mu kwezi kwa 9 nta gushidikanya yitegura kugaruka. Gusa bategereje icyo ubutegetsi bw'Ububiligi buzamubwira. Iyo umuntu yirukanwe mu gihugu ngira ngo ari kubanza batemeye no kukigarukamo Denis, kuko no mu Burayi n'ubwo bavuga kuriya Burayi nk'Ububiligi bukwirukanye, nta kiri igihugu cyo muri Schengen cyo muri bihugu by'Uburayi ushobora kujyamo.
rero sinzi niba yakwemera kugaruka rwose, ngira ngo kuba yari amasaha 48 cyangwa 24 kuva mu gihugu, ntabwo Denis yakwemera kugaruka mu gihugu. Reka tuzarebe uburyo cyo azagarukamo, avuga ko ategereje icyo igihugu cye kigiye kubikoraho. Kandi Denis, umuyobozi wa immigration Lieutenant Colonel Regis Gatarayiha, we yatangaje ko uyu munyamategeko muri Gimete nyine Vincent yakoze icyaha byanwa n'amategeko ubwo yashaka kunganira process wagenda uvuga ngo icyaha yakoze ubwacyo gituma wakuriza indege ntigishobora gutuma baguhaviza ko wakwirukanye n'uzaguhaviza cyane. Uyu mugabo urumva ko arakikita rwose, azagira kuri immigration amubwira ati wowe tugaviza ukajya kuyikoresha handi. Deja yakoze ikosa, yakoze icyaha ntibamufunze, ntabwo yigeze ajyanwa mu rukiko. Icyo yakoze ni ukujya gute, ni ukurizwa indege agasubira iwabo. Denis kandi ni wabo koko, iyo ushatse kujya hari agakosa wakoze ubwo nyine uri muri red line, ingaruka na visa yabo baguha, uri mu murongo utukura, ntabwo bishoboka. So Denis rero bikaba ibi yari bivugwa ku uyu munyamategeko waje akagaragara mu rukiko, nyuma agatumira abanyamakuru mu kiganiro tutazi icyo cyagomba kuvuga, ariko kumva cyagomba kugaruka ku rubanza rwa Rusesabagina ndetse na Rusesabagina nyine n'ubundi mu rubanza rwe yaburana, urubanza rw'iterabwoba rw'ibyaha bivugwa byakozwe n'umutwe wa FLN cyangwa se ibyaha byo gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no guteza ibikorwa by'iterabwoba harimo n'ubwicanyi. Denis, ibikorwa byabaye mu karere ka Nyaruguru. Rero uyu mugabo akaba ari ibyaha aregwa. Denis uyu rero akaba ari umwe mu banyamategeko be bagombaga kugira gute kuza kumwunganira, ariko bikaba bitarakunze. Ntabwo byakunze. Hagati aho urubanza ubwo ruzasukurwa mu kwezi gutaha, tuzamenya uko bizakomeza kugenda. Twatsanye ko bizakomeza kugenda Denis. Numva iyo nkuru twanayivaho tukajya muri Zambia. Hichilema ni perezida mushya wa Zambia uherutse gutsinda mu matora, uwari uriho Edgar Lungu. Yatumye rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byo mu karere benshi mu muhango w'irahira rye uraba kuri uyu 24 Kanama. Yatumiye abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubwo nizera ko na Raila Odinga bataburamo. Uyu mugabo ntekereza ko ariko yatumiye we yasimbuye, ko yasimbuye bien sûr agomba kuba ari ko niwe uzamuhereza Edgar Lungu. Mu bantu yatumiye harimo na Nelson Chamisa wa Munyazimbabwe, nawe watsinzwe n'uriya mugabo wundi Mnangagwa. Atumiramo n'uwo bita Dumerang Sileshando wo muri Botswana. Yatumiyemo kandi Bobi Wine wo muri Uganda. Muri Kenya ngo yatumiye Raila Odinga, nibyo nabikubwiraga, gusa ngo nta makuru yemeza ko baraboneka muri uyu muhango Denis. Harimo n'abaperezida rero bari ku butegetsi yatumiye, harimo wa Botswana Mongwetsi Masisi wagiranye na Sileshando muri Zambia. Sileshando nyine nawe ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Botswana, ariko yajyanye na perezida w'igihugu cye, bagiriye rimwe muri Zambia bari mu ndege imwe. Yatumiye kandi Samia Suluhu wa Tanzania, uri mu nzira we deja already we ari kwerekeza ashaka kuba wenda ari hanagezeyo. Urumva rero ko uno mugabo Hichilema yazirikanye abo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bano bantu bagiye banamufasha cyane mu bihe byari bikomeye ahanganye n'ubutegetsi bwa Edgar Lungu. Hari abantu b'abaopoza muri za Afurika y'Epfo bagiye bagira gutya bagajya kumusura ubwo yari afunze muri gereza muri 2004, ndetse ko batabashaga guhabwa uburenganzira bwo kubonana nawe. Ibyo byose rega Denis, ni abantu burya abaopoza, ni abantu urumva baziranye kuko bose bakorera mu bihugu bya Afurika. N'abavandimwe bafite ibyo bahuriyeho, umwe arwanya ubutegetsi bw'igihugu kimwe, undi arwanya ubundi bw'ikindi gihugu. So urumva rero kuba abaopoza bamwe bagira connection Denis ni ibintu bigira ngo iyo aza gufata ubutegetsi na Bobi Wine abufashe, Raila Odinga buriho, Denis byari kuba ari ikintu kiza kuri bo, bari kuba ari nka revolution ibaye kuri bo. Ariko urumva nawe kubw'amahirwe nyine aratsinze. Denis umugabo wahuye n'ibibazo bitoroshye kuri ingoma ya Edgar Lungu. Uriya azana baganiriza abahe amasomo y'inzira yaciyemo. Umugabo wari utsinze inshuro 6 zose, ni umugabo wakomeje umutsi. Wavuga ko yihanganye, nta shyamba yagiyemo. Denis ubona bitandukanye n'ibihugu bimwe na bimwe aho bamwe bajya mu mashyamba. Abangaba bo muri Zambia nk'igihugu gifite demokarasi, no kuvuga ngo niba utsinzwe uremera wirinde guhangana ukoresha, kuko uyu mugabo yari umukire,
ni umwe mu bantu ba mbere bakize muri Zambia ariko ntabwo amafaranga yigeze yashora mu kugura intwaro ngo agiye kugura intwaro zica abaturage. We yahanganye ku butegetsi mu buryo bwo mu mahoro, mu buryo bw'amatora, birangira Denis anabutsindiye ejo bundi. Uyu munsi cyangwa se ubu aritegura kurahira Denis. Azarahira rero uyu munsi tariki ya 24 uyu munsi agomba kurahira kuba perezida wa Zambia, perezida wa kangahe Denis? Perezida wa karindwi usimbuye Edgar Lungu nawe wavuzwe mu bikorwa bijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda Denis. Edgar Lungu yigeze gushyirwa mu majwi n'abantu barimo na Callixte Sankara, bavuga ko ni pare wabo, yari pare. Hari n'amafaranga byavuzwe ko yari yateye inkunga uriya mutwe wa FLN. Denis havuzwe byinshi cyane kuri uyu mugabo, gusa yarabihakanye n'abamwegera ibyo bintu babiteye utwatsi, ntabwo bigeze babyemera. So Denis rero ikaba ari iyo nkuru nyine iri kuvugwa y'umugabo Chilema, umugabo wavuzwe ko akorana na Satani ndetse yakorana n'abayiminati cyangwa se abafrimasoni. Ariko uyu mugabo ngira ngo Denis akenshi iyo wifitiye itunga cyangwa ifitiye ubutunzi bikunze kuvugwaho ibintu ari byinshi. Denis rero tugera none kandi bivugwa ko ari umudive ni umudivaniste w'umunsi wa karindwi. Mu bantu banamushinje kuba akorana na Satani harimo umusenyeri cyangwa bishop wo mu orthodoxe muri kiriya gihugu, akavuga ati iryo ni ishyari mumfitiye ko nifitiye amafaranga kandi koko arayafite. Ariko Denis indi nkuru yavuzwe cyane mu cyumweru cyashize ndatutavura gutindaho kuko twari tarayivugaho, ni inkuru y'ukuba Bunyoni minisitiri w'intebe w'u Burundi yaravuze mu gihe byavuga ko amazi igihe atagaragara, igihe yagaragaye yahise akorana ikiganiro n'abanyamakuru. Denis yigaragaje, ubanze nacyo kintu cyamukuye aho yari ari kubera ukuntu ibinyamakuru byari bitangiye kumwibazaho cyane, se aba hehe. Na nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yari amaze gusohora itegeko riha ububasha minisitiri w'umutekano bwo kuba yafata inshingano za minisitiri w'intebe mu gihe yaba adahari cyangwa yaba afite ibindi bintu ahugiyemo nko gutegura inama za guverinoma n'ibiki. Abantu batangira kwibaza ati se Bunyoni ararwaye, Bunyoni arimo aregezwayo, ariko ahita agira atya yarigaragaje ahita aza noneho ashinja u Rwanda. Denis avuga ko rucumbikiye, Bunyoni we yemeje ko u Rwanda rucumbikiye Niyombare rero akaba ariwe wari uyoboye igerageza cyangwa se ihirika ry'ubutegetsi ryashatse gukuraho perezida Nkurunziza. Denis navuga ko uyu Bunyoni rwose bigaragaza ko ibintu abategetsi bavuga bigaragaza ko umubano w'u Rwanda rwose haracyari urugendo. Denis ni mu gihe nyamara mu minsi ishize Bunyoni uzi ko ari nawe wagaragaye ari kumwe na minisitiri w'intebe w'u Rwanda baganira mu gihe byari habaye iki? Hari habaye umunsi wo kwizihiza ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi. Yego. Rero ahangaha mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu mugabo minisitiri w'intebe w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni Godfrey Niyombare wahunze igihugu nyuma y'imyaka 26 bishize kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Denis iyo nayo ni inkuru yakomeje kuvugwa cyane mu gihe cyashize. Denis ikaba ntawakeka ko iki kintu cyagaruka kongera kuvugwa. Ntago baranyurwa nyine kandi bari bafite na rezo. Umuntu wagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu nk'uko bamufata cyangwa gushaka guhirika ubutegetsi, ntago batuza batamufite kuko buriya banakeka ko ashobora no kongera akiyoruganiza. Rega Denis n'abanyepolitike bahorana ubwoba mu gihe wowe byamwe kwisinzirira. Buriya ngo iyo umujenerali ari hanze y'igihugu ntabwo bukwiye kuryama. Wese yaba yagiye gukina, wese wibaza ko buriya icyo twavugaga cy'abatalibani bibaza ko bagiye bakaryana se? Ntabwo baryamye. Nabo ntabwo bayaje gukina, bibaza ko na Niyombare ahari ashobora kuvuga ati sha muravuga ejo nzabereka. Kereka niba nta basirikare yahunganye cyangwa se nta bundi buryo bundi afite cyane. Gusa Niyombare niba hari umuntu utuje utarigeze navuga, umuntu wagiye ararucararumira, bakamuvuga bakandika ibinyamakuru tukavuga Niyombare akicecekera cyane. Abarundi bakamuvuga, hari n'abavuze ngo yarafashwe, ahubwo umuntu wavuzwe ko yafashwe utazi irengero rye n'uwitwa Hussein Rajab. Uburundi ntibujya bumuvugaho.
Hussein Rajab ariko nanone uzi ko yari yafashwe agatoroka gereza, yigeze gutoroka gereza akabacika, barongera bavuga ngo yarafashwe ariko ntabwo yafatiwe Tanzania. Kugeza ubu ntawe uzi irengero rya Hussein Rajab, ndetse n'abarundi na leta y'u Burundi ntirigi ivuga kuri Hussein Rajab, ahubwo yivugira kuri aba niyo mbari abantu bashatse kuri ubutegetsi muri no ntuza muri no saga ya 2015. Denis, reka dusoze ikiganiro cyacu Isanzure tubwira abantu ngo mukomeze gukora subscribe, mukore comment, mukore na like, twabageza hamwe makuru ari kuvugwa ikindi kiganiro cyangwa sandi makuru naho ku munsi w'ejo. Murakoze cyane.